Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison, Ferdinand and Myrna Leasing, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusi King Aldodang Kaibaitan, di Abel Canlas, at ang Ilina Mendoza. Special intention, Ditz and Lita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor Eresalina Tolentino and family. Para king kapaldanan dari, Elmi Ronquillo, Angelina Leasing, Angel Pajardo, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Josephine Gatus, Joy Manalo, at Remichi Mateo. Para king lananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Elvira, Monsignor Aquilino, Jose Senior, Pascual, Florentina, Primo, Aurora, Dominador, Giancarlo, John Paul, Santiago, Maximino, Pablo, Jesus, Maria Angela, Pope Benedict XVI, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Itam kidagyunig pamponing anak, pamponing banal Espiritu, ingginuman tabeya kaya kayo, maya pa bakpo kaya kongan. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasadanan, batang mga intudid magmasusi, kareting banala misteryo. Ikang iapasyag mit mong tuda, king karanasan ng taong makatuliran, Ginoo pakadudo. Ikang makibado king igpa, uling ibat ka keya, at yaing mitubod keka, Kristo pakadudo. Ikang malapit ka ring miminadub, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaduduan na katamo, at king pangapatawad da rin kasadanan tamo, idala na katasa na king biye adanganga. Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, ikaing pagmulaning sablang biye, bado mo kaya kaming kainan, mit mong tuda kesa nang lumapit ban makiyagum kaya ka, at mamalagwang tuntun ka rin kaya kang dalan, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ning kabyasnan. Magkama nila rin tao, mayak ning sasabyan da king sarili ra. Sa batantala rin taong matulid, uling sa bagan lamo kaya katamo. Laban laking sablang daramtan tamo, sasabyan da king lalabag tamo, karing kautusan, at karing kaugalyan tamo. Sasabyan da, king balore ing Diyos, at sasabyan da naman, king anak nala, ning Ginoo. Sa bagan na kyakatamo ding taong makanyan, laban na king kyakatamong isipan at daraptan. Masora kakabot, akit mula, uling makayadiwala ugali. Mababa ing lawe rakyakatamo, at antitamong dinat apangilaganda. Pag maragudang sasabihan, king ing Diyos siya ing karelang igpa, at sasabihan da king ligaya ing kamtan, ding makatuliran panyatang ning kawakasan. Lawan tamo nung tutupin, lawan tamo ing mapalyari karela, potang matenala. Nung anak nobin ning Diyos ding taong matulit, sa panala at iligtas karing kalaban da. Inya subukan talang panasakitan, akit tamo kanita, nung angga ingkarelang kabibabatan. Ibili talaking kamatayan, ama karine, uling sasabihan daking iligtas na laning Diyos. Makanyan labi migsalita ring taong mayak, mupin magkamalila. Mabubulag laking dapat ng usto, dala balo ring malalam ng lihim ning Diyos. Dala aisip ding galal ning kabanadan, at ning alang kapintasan. Amano ning Ginoo, malapit kayong Ginoo karetang miminalo. Lalabanan na lang ng Ginoo, ding taong darapat pamikasala, at kaya lang lilipunan, ban makalingwan la, ning mamaus laking taong matulid, pakiramdaman na lang ng Ginoo at iligtas king sablarang problema. Malapit siyang Ginoo karetang minalog, at sasagipan na laretang nilalako kapanayan. Dakali ang kasakitan at daralanan na ning taong matulit. Dapat iligtas na ning Ginoo kareting kasakitan. Ingatan ning Ginoo nano pa man ing mapalyari.
neto man karing budol na alang mapakli. Iligtas na laning Ginoo ring talasuyo na, alang dugpang parusa karatang lalapit king Ginoo. Uli ning lugod ng emunano ning Diyos, kinyato binyaning bugtong ng anak. Bani namang maniwala kiya, eya mate, nunemirina niyang nga langanga. Ing ginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabadita agpangkangwan. King panaw na ita miglakbe Jesus king Galilea, iabisang maglakad king Judea, uring burireng patending Hudyo. Malapit na kanita ing piyesta dareng Hudyo, ing piyesta dareng tolda. Kalako dareng kapatad na ban makipamiesta, mintaya mo rin ni Jesus, dapot emuhayagan, nune pasadikot. Ngarang migsadita ring mapila na tao Jerusalem, aliwaiting taong burirang paten, pagmasdan niya, magsadita yang hayagan, at alalang asabi laban kaya. Potagalang baruda na ring pamuntok king yaing Kristo, alang makibado metong man king lugal a panibatana, potang datang yaing Kristo, dapot baro tamo nung nukarin niya ibat ing taong iti. Inyaking pamanuro ng Jesus kilog ning templo, matimid nang sinabi, talaga kayang baduyo ko at baduyo nung nukarin kumenibat? Eko dinatang king sarili kong kaburian, itang mitubod kanako tutuya, dapot eyebado. Ako baduke, uling ibat ko keya, at ya ing mitubod kanako. Uli na niti, burireng dakpan, dapot alang din nakapkeya, uling epamiras, ing oras na. Ing mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. Kareting may nga labasang parminggo, ring kaya katang ebanghelyo, ring ebanghelyo ng San Juan, bagya-bagya magulula po. As nung kasakit pakintin dyan, at asno mo ring kasakit pakiturukan. Bakit? Uling king datang darening mismong ebanghelyo, nung karakal mga lalam aburing sabian, at nung nano-nano ing buridang ipakabaldugan na makasalikot, kareng-karerang mismong amano. Alimbawa na mo po yung kikatang ebanghelyo kanitingaldo, nga nang sasabi ning ebanghelista, ing ginutamong Yesu Kristo, buridan na yung ipapatering pariseyon po pang skriba, makatakdaneng patende, oneng lawenyo, ot edepete.
Makatakdaneng patende, pero edepete. Nga na ning kayong tatawling parte na ning kayong kikatang ebanghelyo. Maliban pa kita, nga nang sasabi naman ning kikatamong mumunang parte na ning kikatang ebanghelyo, e abisang maglakad king Judea, ing ginutang Kristo, uling burida nemo ring papate. Pero king katataw diyan, linwalian naman, mintaya ka rin, hayagan niyang mengaral, hayagan ng pemadita, ing mayap ng balita, ning apong Ginoo. Naning burida pong ipakabadugan kayare, tingamanong areti. Naning buridang ipayabot kaya katamo, rening lupang misala sa lungat at testamento, reting misala sa lungat a buridang sabyan, ning kaya katang ebanghelyo. Bali po nga dang sasabi, ing instinct na ning metong hayop, potang me corner ne, apining panikwana na nung makanano yang kumabye. Makipateya, bangkanita, kumabyeya. Pero bali po yung ginutamong Yeso Kristo, adiwaya. Iya may kipate, nune nano'y gewa na, dinwali ang hayagan. At bakit dinwali ang hayagan? Uling metong yamo yung panaligan na king kayang biye. Panaligane ingigpana, magtiwalaya king apong ginuna, at uling pagkatiwalane, isipana na alang mga paliharing marok king kayang mismong biye, at alang mga paliharing masakit na naalabasan king kayang pamibye-biye. Kadugurang kapatid, inisiguring masanting tamong abadong attitude o pamanugali king ginutamong Yeso Kristo. He is already in the face of truth. Atin ng truth na ning kamatayan kaya, pero nano'y tayo tatakot. At yun mismong posibleng kasakitan na makayambang mo rin kaya, pero napikakarugan. Bakit? Uling balo na ingapong ginuna, itabili, balo na ing apong ginuna isuko, balo na ing apong ginuna at ingigpana, kaya bene angga-angga, kung nanumaning dasa na king kayang mismong biye. Kadugurang kapatid, diniya naman ing panagkat na kiyakatamo, niting ebanghelyo, kaniting aldong iti. Nung tunay tamong maniwala king apong Ginoo, we would not be afraid to risk. Nung tunay tamong magtiwala king Diyos, we would not be afraid na sulungan ing mismong biye. Kaya pinasno mo rin pong kasanting rin kaya katamong pamamasa ngayon Andiyan kay mumunang pamamasa, ing pamagsubok ka rin mismong taong tapat king apong Ginoo, bang kanita apabalo damot kilalanan nung tunay aping tapating Diyos. At andiyan king kaya katang dilita pakibat nga nang sasabi, ing Ginoo malapit iya karing taong miminadog. Bakit? Bang kanita pasik na nga na daw, uling balo ning dadanasa na, ning metong nga taong miminadog. Ing patong-patong na problema, ing makayambang ing kamatayan, makabilang ing aldo, makabilang ing biye. Uling balo na ning Ginoo ing makaning sitwasyon. At nanoing pupursigi na kaya katamo, at naning panag na kaya katamo, tatatakot. Nano yung maning labasan tamo king kaya katamong biye, katatakot. Kamatayan yaman yan, problema yaman yan, sakit yaman yan, o nano yung mang baging kaya ka mismong daranasan king biye. Don't be afraid of it. Itang kita na kamong dede, gagagaga na kamo, at kay ba't nanita mag-self-pity ka, uling kasi makanya ni mga palyari king kaya kang biye, adi makanta. Ing Diyos tuturwana nakatamo on how to face problems. Ing Ginoo tuturwana nakatamo nung makananang pakiyarapan, ring miyayariwang kapag subukan tamo king biye. Face them squarely. Eko tatakot. Uling nung ing Ginoo at suya kaya katamo, nung ing Ginoo kaya betaya, anjang ni metong king buwak tamo manabo.
Alang metong man karembuak tamo yung manabu na nakatamo alalayan. Alang mga palyaring matsura king kaya katamong biye. Uling nung ing Diyos at suya kaya katamo. Misadsad at manyadsad at mayaringan ng bage-bage. Agpangking kayang mayupayang kaburian. Ngayon kutang ko po kaya kayo. How do you face your problems? Makananiyo pa kiyarapan ring problema yung king biye. Puro na ko mong gagaga ng gagaga. Puro na ko mong sisisi ng sisisi karengadiwang tao ning mga pakanya niya kaya kayong biye. O ing pamanarap yung king kaya kayong problema. Mit mong tepangan. Uling bado mo king gulot mo. At suya yung Diyos mo. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibata mo, ginodinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Ginodinan mo kaya tagon magsalita aking katutuan. Para ka rin obispo at pari, kapilan mansana, ere tutuknangan ipanaran in mayak abalita, agyamang iti, mga balungan kaligaligan, at pamanalipid karela. Ipanalangin taking Ginoo. Ginodinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para ka rin natsuking kapamahalan, kapilan mansana, ela mag-alinlangan, king panipatatagda, king katutuan at katuliran, para ka rin sabla. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, idinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para ka rin kapuspalad na niting yatu. Tanggapan din sana in mayak abalita, adaralan may para karelang Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginodinan mo kaya saan tetagan magsalita aking katutuan. Para kaya katangan, in uri ni kaya katambye, maging paratya sanang magmasabal ka rin lalabag ng kautusan at mabibyemit mong kaplastikan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginodinan mo kaya tetagan magsalita aking katutuan. Ngeni adwanta mo po yung salitang kapagnasan. O mayupayang igpa, daraon mila kaya kareng sabla-sablaming kayadwanan. Reng miyaya diwang pigagap miking biye, reng miyaya diwaming kasakitan at daralanan. Sopan mo kaming marapit mong tetagan kareti. Uling badumi nung alaka, alaki nga karapat. Uling ikaming bukod ming panadigan, adios mi, ngenit manggaman king alanganga.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Alapana sa aming ginuit, tindahan ka rin gagat mo. King kapurti ka naganin kaya malagyo. King kaya katayin ka sa plala at may mabilog na santay. O igpaming migdalang balikdan mo saning kaya kaming kainan, niting sakrifisyong daraon mi, pagdala na kaya sanang kadalisayan at sikanan, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, ginuman tabi kaya kayo, Kaya ka, iyat nayo ring puso yo. kayat na no. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matu. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya kapamilata ng Yeso Kristo ang ginumi. Balang ban mo babiyeme kaya kamiting masayang panawon, anong numipag sa dyan ning pamagmasusiking pamailasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye, kambiyaring mi bayong puso at kaisipan. Igpay pagkadubme kaya kaming espiritu ning malugod a kagalangan kaya ka, at ning kusang luba pamanyuyo ka rin kaparaming tawo. Kabang gaganakan mi da, ring maulang mi padyari, amin niya bayong biyeke kami, kapamilata ng Kristo, mi gaganap kilubmi, ing narawa ni kaya kang anak. Ulinita kang biyering sablang koro ring angeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alang tok ng ngaming ang kakanta. Kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingain king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sang lub king pamailas at kamatayan. Kinwaning tinapit pepasalamat yakeka. Piraso net binyane ka rin kayang disipulos at ngana. Kwananiti kongan at kananye, uling iti ang katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kunaniti kongan at minum ko kaniti. Uling iting kadis ning daya, kuing daya ning bayon po nalangang tipan. Ami bubu para kaya kayampon para karing sabla. Ban keta mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
gaganakan mi oig paing kamatayin at pamanyubring ng mebiyan ng anak mo. Daraon mi kaya kay ting tinapin ng biyating kadis ng kaligtasan. Lahan ming pasalamatan kaya kayong pepadirian mo kaming matampang tala kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami ang timong metoning banal na Espiritu. Ganakan mi oigpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papay Florentino, kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman din kapatad ming Pepay Nawan at maninayang subling mi at ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ben ang Mariang Birhenin duning Diyos, kaya ben ang San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panabon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parang adan manggaman king alanganga. Kapanaligan at lugod, manalangin tamking pa, karing amanong tiro ng Yesus kaya katamo. Igbami. Kami at yung kagano, bisan ba niya ilagyo mo? Datang kaya kami kayarian mo. Ipamintuan ng lugmo kaya sisuli partiban mo. Ika kanali, kingalon ko. Iyan mo kaya kami, kingalon. Kaya pataan mo kaya kami, ding sala na kaya ka. Anting pa mamataad mi, karing ni kasala kaya kami. Ngayon kaya paisawon kinpagso. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakadulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyato ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kasalanan mi. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang pon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabiyan pon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, Diyos, sa milalako aking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako aking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako aking kasalanan ng yato, diyan mo kaya kami ing kapayapan. Niyo'y Kristo, yung Kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuwa na ring mayaws king apunanan ng Kordero.
Manalangin tamo, o igpay dayo mo kami king matuwat palpikas sa aming pamibiyabye, at sopan mo king manatili kaniting bayong biye. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya kaya kayo, Kaya ka, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ing igpay ng anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dawon niyo metam king lugod ng Kristo. salamat, Panginoon. Preng pabendisyon po lumapit na po king sanktuaryo. Salamat po.